Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as palavras também do nosso Vice-Presidente. O 25 de abril de 1974 escancarou as portas à liberdade e à democracia. Há 50 anos, nós, portugueses, somos mais que nós próprios. Ao leme do nosso próprio destino, escolhemos viver livres e iguais.